Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Norin ni Alan. Gapu iti madi nga inaramid ni Alan kadawalek. Gapu iti dayta, nagsakit tinakam ni Alan. Kat nakunana, ngaddan to aldaw dagiti dua. Kabayatan na, naibaga ni Walek ken ni Manuel, ti maipapan iti plano ng aramidan. Tapno matungpal na ti arapaap na. Iti may sa arabii, nakita ni Alan nga agsarsarita dan Norin ken Walek. Kat nakaungat na itoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas anapauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pangasim pare, di mo ko mapagpanunutan iti madini Norin. Anya? Pudno ti ko na ni Walek, Alan. Awan relasyon ta. Iso nga awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Pudno, awan pa'y relasyon ta ita. Ngam amok. Song batam ton ti ayat nga daton ko. Ala, omekan. Itulod ka iji balayo. Saanan? Adapay papanan mi ka ni Walek. Mapan kami paimangan, sakbay nga agawid kami. Ha? Ala, umay kan Walek. Kumpet kan iti takyag ko. Anya, kasta ti imbaga ni Alan. Wan mama, nagalas at talaga ti ugali na. Awan pa'y pakakitaan iti kina-professional na at tao. Ang mga no damot makagapo, no apay anay baga na ti kasjay. Awan mama, nagimon laeng, iso akas jay ti imbaga na. Anya, nagimon ko nam. Apay, ada ka di relasyon niyo ka ni Alan na jak mo. Awan mama, diyak kaya ti kaskan kwa na. Nagalas ti ugali na. No kasta, sana rumbang nga nagimon. Agam ala, inton bigat ton ti panangituloy ta iti panagsarita ta iha. Ingkakit din iti silid mo, tapno makainanakamutan. Wan mama, sige nga Rod. Mapana ko na iti silid ko. Mariknak mo ti banog ko. Kasla nagadungamin tinapasamak itanga aldaw. Ay nasaya at tasimangpet ka na nako. Nagalas din ay tagtagainop ko may papankan ka itay. Pasensya kayo kumananang. At dalang amin nakataktakak. Iso analadaw ako na'y anagawid ita. Malang arod sumrakan. Ne, ayan tay speaker mong ay. Apay asaan mo mat ngay nyawid. Awan ti speaker ko pagkankantaak nanang. Nadadaalan, isong imbelang kon. Anya, apay ngay anadadaal. Kan inyawid mo kumaatap no matarimaan. Dumagag kayo nanang. Istoryaak, no apay ang naperdi ti speaker ko itaylaan. Oh, apay ka di akala ti panangawag mo kanyak pari Alan. Ada ka di parikod. Awan lang amin tiyan mo kapangibaga iti marikrik na kita pari ren. Ang mala, agtugaw ka. Dangkayan nak nga ginom. Anya? Pasensya kan pare. Ngam sa nakaginom ita. Kaputa da trabaho ta intun bigat. Awan parikod iti dayta. Di kagdalag, ni mami mo ti busta. Kan may sa addaak mo na kaduam. Umay kakit di. Itulod ka ni di balayo. Nabartog ka. Jak pa kahit ti agawin. Kahit ko lipatan dagiti pasama kajak pulos ni namnama. Anya ka di man ang tidakda ka matun. Dadya bulsag. Isukit din siya sa sigan ni Norin. Ngam jak itulok. Ang kalawad kanyak dayay. Di ka maawatan Alan. Apay anay ibagam di kasta. Nagi mo nak ngamin. Gaputan nakita nga agsasarita da kan ni Norin. So tinaramid ko, kinugtarak ti speaker na diya bulsag tam na awanan na ramatan na. Anya? Apay mo't nga inaramid mo ti kastangay. Dinamag mo kumapay Noon niya ti pagsarsaritaan da. Awaran bibiyang ko, noon niya man ti pagsarsaritaan ra. Basta makapungpungtutak ko na sa bali alalaki ang sarsarita ni Norin. Anya?
Kas tagayam tinapasamak kan ka anak ko. Naimbaglakit din ata dati gayam mo nga agnagan itinurin. Saan ka nga rudin nga agpakpakarabi eh. Delikado. Amangan numasalaw munto mananday di atao. Awan rumbang aliklikak nanang. Amok iti bagik nga awan madaldalapos ko. Agtrab-trabaho ak lang para kada kayo kan para iti arapaap ko. Hunmat kit di anak ko. Ang madanagan aklang iti mabali na mapasamak. Amangan numaisagmak ka. Diyak kaya't mapasamak ti kastakan ka. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Amok asalwadan nak ti apo. No apay mat anak kasarak kay ti kastatao. Agkalma kayo lang nanang. Alakit din. Hintay maturugan. Rabi iuna yan. Ituloy tayong tulangan ti agsarita intun bigan. Anyan? Saan talang ang nagkuyog ang nagawid idi rabii gaputa day off ko? Ngam kastan tinapasama. Wandi na, talaga ang nagalas ti ugali da dyan nga alan. Ininutan ang mapukpukaw ti amor ko kan kuana, gapo iti nagalas nga ugali na. Agam, anya ti kunanakan ka? Nagsarita kayo ka din? Saan pa'y? Kan may sa, jakon kaya ti makisarita kan kuana. Amangan nung mapagsasawak laan. At to'y ti kape mo, alikanak ko. Agyaman ak nanang. Masapak manan ita, nanang. At appointment ko ang masahyan. Kaya't intun rabi mapanak manan iti restaurant apagkan kantaak. Iswan dinak ton ururayan, nanang. Itulbak yun tulatan tiri daw. Sana bale, tadamat bukod ko at tulbak. Makastra kaklata, uray nakatrang ka. Jakmet garod makaturog no saan ka mapasangpot anak ko. Agdanda nagak no kasdi nga agawid ka iti parbangon. Ad-adapay ita Tadda nakasubang mo. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Awan mat nga tatida ka sa mapasamak. Awan mat paspasaktak atao. Agpapanpay. Madanagan aklata. Ay, saan kan sa laangan amapmapan ijay restaurant inton rabe Amangan nulib atin nakaadi mo amo, anak ko. Diyos kay, nagsakit ti ulo ko pare rin. Anyamatan ti kastoy. Basol na niya bulsak na niya mapaspasamak kanya kita. Anya, apay ko mga agpapasol ka. Kat si kamot tinaginom itin nalabos. Nasakit lang kaming tinakam ko. Isukit din ti paboran ni Nurin. Idin to ta siyak ti agdat-daton ken ko na. Oh, sana mabalin. Apay, sigurado ka kadi. Ngagdat-daton na dyan lalaki kan kwa na. Kasla na singad dalaang matitipanag ko na. Anya, ibabawim timbagam pare. Ah, Taurin no ang awlaang jak kayat nga dagdaton ka ni Nurin. Kukwak lang ni Nurin. unay kan. Agpagayam da ko nakmut. Kanagkalma ka laang. Magrabraba ka laang mut kat. Ngamamom. Day tati masapol abaliwam nga ugalim. Ngamin, amang no isunto day tati pa kay sagmakam. Anya, Unay kan aya. Nagalistong agpudo ti ulong. Saan anasaya ati kasta? Pare! anya ti kuna mading walek. Kinugtaran na diyang nga alan ti speaker mo isa nadadaal. Huwag nga rod manong. Nasakit man para kanyak. Gaputan na bayag nga inay ay wanak na ijay. Ngam binaybay aklatan. Awan mo't lang ti maaramidak. Gaputan alpasan. Patsyak, saan na kayat da dya alalaki ang makisiningad ka kaninurin? Nalabit nga agimimon. Anya? Anya ko matirumbang nga pagimunan na. Kaya't agpagayam kami lang mat kanino rin. Pasensya kan, Alan. Ngam di ka pala kaya takasarita ita. Pangaasim, taagawid kan. Pangasim, agsarita ta ka ma. Awan amo karason tapno liklikan nak.
Pasensya kan. Ngam adda man ang jak kayat nga inaramid mo kan ni Walek. Di ka di manan may papan iti speaker da di abulsak. Di ka man tanagan. Gumata nga klangan iti sukat na. O repay gaburak na iti speaker no kayat na. Anya, mangmangag mo ka di dagita nga ibagbagam, Alan? Apay ka di apagpupudutam di tao. Idin to tawan mo tiyar aramidan na kan kaamadi. Kaputa agi mo na kenkwana. Ay ayatan ka ngamin onay. Diya kayat na makisiningad ka kenkwana. Di mat imbagakkan ka nga awan rumbang apagimunam, gaputa awan mo't relasyon ta. Kan may sa, agpagayam kami lang kaniwalek. Dakas ka di no makipagayam akan kuana. Norin, Pasensya ka na talaga. Ngam saan pa'y ko mga itati panagsarita ta. Nakapanaw ka din ni Alan, no rin iha. Wen mama, pasensya laangan. Talaga ngamin ajak kayat ti inaramid na. Saan nga tangad adda ariribukan na ni Walek, itikas dyan nga impakitam kan kuana? Saan mat siguro mama? Imbagak laang matipod no marikriknak. Adakan kwanan, no agsakit tinakam na kanyak. Ang agan anad ka matlatay ha. Amangan kit di no agaramid iti saan anasayaat. Gaputa saan mo akayat akasarita. Bayan nyo mama, kasaritak tumatlaang. Ngam saan pa'y nga ita. Talaga nga na nasakit tinakam ko itikas di nga inaramid na. Pagayam ko ni Walek. Iso adyak kayat nga adamang paspasakit itirik nana. Adakan ka daytay ha. Basta ti makunak ket agan anad ka kuma akanayon. dito igayam ti pagkankantaan na itabulsag pare ren. Talaga na ilat ti lobong ah. Wan, dito iti maysa, kadag iti gig na. Ada set na dito'y, basta Merkulis ti Rabi. Nagagat nga rod. Lilibak matin kwa na ah. Kaslasan na mabambanog. Agmasahi iti aldaw. Kalpasan na, agkantapay iti Rabi eh. Nagagat at talaga. Umay kakit din, tagurder tan. Sana na taatao ti pagtatakan tayo ti oras. Parbangonan. Da ito'y tirigat na. Nagrigat ti agiuray iti taksi. Iti kastoy nga oras. Ay, sayang. Sana nagbiyahe tay barkada ka taxi driver ita. Kumusta ka, Walek? Kahit mo kanita, tulod ka iti balayo. Sino ka? Kasla da ito'y jay lalaki apagayam ni Norin. Siyak ni Alan, ti pagayam ni Norin. Kahit ko ngamin ti bumawikan ka. Kahit ko ti agkid daw iti pamakawan, gapo ka rin iti sana nasayat nga naramid ko. Ha? Kwa? Di kagdanag, nasayat ti intensyon ko. Kat sa pala ko ma, tamamati ka kanyak. Dito yung timbagam nga address, Walek. Adda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman na kalan. Atoy, pletay. Itadkun kan ka. Isumat lang ag pletay ak, no nagtaksi ak. Saanan pare, idulin mo na ita. Pagpletem ton na ita, iti taksi into naglogan ka. Oh, nalokatan ti ritaw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman na nga rod pare. Sige, agan-anad ka iti dalan mo nga agawid. Nawan anyaman na pare. Sa pala ko ma, tagbalinta na singad nga gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas anapuluhan. Nasinaw, apanagayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Bergie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami,
iting kay panang tarabay.